Ti i ja treba da raščistimo neke račune. Ali samo da znate da sam ja iznenađen i uvređen. Dobar dan i dobrodošli na Cinemetar. Ja sam Švojite Momčilo i danas gledamo 2 sata kvalitetnog TV programa. Ponovo gledamo rad Srđana Dragovića i voleo bi da ovaj kanal ne bude samo posvećen njemu, ali za novu godinu sam želeo da izaberem film baš sa tom temom, a ne božićni film. 2 sata kvalitetnog TV programa je novogodišnji program koji je originalno emitovan na RTS 3 za novu 1995. godinu. Ovaj film je tako čudan. Tehnički nema jednog glavnog lika, pošto imamo i policajce, i mladiće, i security, i Deda Mraza, tako da bi opisao ovaj film kao Srbiju 90-ima slavio novu godinu. Kao što mu ime kaže, 2 sata kvalitetnog TV programa traje 1 sat i od toga trećina filma su rock nastupi. Pa zato je ovaj video mnogo kraći od ostalih. Stvar je u tome da kraće vreme ne znači manjak talenta. Nikola Kojo, Dragan Bjelogrlić, Zoran Cvijanović, Nikola Pejaković, Milorad Mandić-Manda, Bajagu su doveli. Da ne dužim previše, idemo na metar. Film počinje razgovorom 2 policajca. Policajac Bambusić i policajac Bambalić imaju jednu misiju, da zaustave rokere. To planiraju da urade tako što će ući u klub koji čuvaju Armani i Versace. I pored njihovog naloga, ministarstvo rock'n'rolla nije doraslo moćima čitanja latinice. Nemojte, braće, vidite šta piše, osim u vreme novogodišnjih praznika i tome slično. Doviđenja, prijatno, drago nam je bilo. I stvarno latinica. Među njima se nipošto ne nalazi gore pomenuto nazovi ministarstvo. Dobro, nema ministarstvo za rock'n'roll. U klubu vlasnik Topuzić ima jedan problem. Iako je punko brod i profesionalni švercer, i dalje nije uspio da prošvercuje kulturu u ovaj narod. Ove godine od Deda Mraza želi Kulturu i ukus. Jel možete malo preciznije, rođače? Ovo je Deda Mraz. Mislim da radi samo za Srbiju, pošto na telefonu upravo razgovara sa Mrazić Darko iz Zagreba. Deda Mraz igra Nikola Pejaković, koga smo vidjeli skoro na Cinemetru kao Dorijana u Mi nismo Anđeli 3. Nazad ispred kluba, fini momci gradski i prigradski nemaju pozivnicu, pa moraju ući kvalitetnom narodnom melodijom. Da završe ovako, a ne ovako. Aje! Izvukla si ciglu iz temelja ljubavi naše, niko tako draga voleti te neće. Ujebote, od ovoga može se rikne. Sidu leči, brate, sidu. Bravo. Sidu, brate. Nikola Koja igra Versace, dok Armanija igra Dragan Bjelogrlić i želeo sam da pomenem nešto vezano za njihove kostime. Originalni kostimi im se nisu svidjeli, tako da je Nikola poneo oružje, a bundu koju Dragan nosi je bunda Srđanove tetke. Oni su upali, a policajci tek trebaju, tako da odlučuju da se maskiraju devojke i upadnu u klub. Gospođa Bambusić je nažalost previše atraktivna, pa ih provale. Bambalić igra Zoran Cvijanović, koga ste također posljednji put na Cinemetru vidjeli u Mi nismo Anđeli 3, kao Markovog staromodnog oca, a Bambusić je igrao Slobodan Ninković, koga ste najverovatnije posljednji put vidjeli kao Tominog oca u seriji Toma. U klubu momci primete jednu prelepu devojku po imenu Luna Lu. Luna Lu je ovdje jer samo pravi muzičar može osvojiti njeno srce, pa zato gradski od Deda Mraza traži sluh. Taj trač ću odmah demantovati. Znaš, kad su oko tebe odlični glumci, ovo se podosta ističe u negativnom smislu. Treće sreće sa policajcima, oblače se kao novinari i zapravo im uspeva. Počinju da snimaju sve okolo za dokaze kasnije, ali im viši organi govore da rokeri više nisu sumljivi, nego folkeri, pa napuštaju objekat. Dolazak Deda Mraza u klub dočekuju Liti zelaši. i Buca odmah pušta dedicu jer je tražio potpisani poster za novu godinu. Sad kad je deda tu, može dati Topuziću kulturu koju je tražio, Kulturo! Eveme! a gradskom sluh. Gospodin Topuzić svoju novu stečenu kulturu koristi u dobre svrhe i kasnije planira da otvori poslastičarnicu. A gradski odmah ima priliku da svoj sluh iskoristi jer dolazi ministar za rock'n'roll u ovaj klub. Moram ogorčeno da demantujem postojanje ministra za rock'n'roll i da napomenem. Majde bre, baš bre, ćelavi bre, tere se bre. Milorad Mandić-Manda glumi Topuzića, a na Cinemetru ste ga posljednji put vidjeli u Mi nismo Anđeli 3 kao Dorijanov menadžer majora. Ako niste to sada primetili, Srđan ima manje više listu glumaca koje prvo zove kad radi nešto. Čika ministar Bajaga upada u klub i kreće sa svojim nastupom.
U taj nastup uključi gradskog, pa Luna Lu se odmah zainteresuje. Nažalost, Deda Mraz je otima i ide dalje. Nije momcima to teško palo jer dolaze dve Hrvatice koji će im biti odlični partneri za novu godinu. Kad smo kod nje, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Deda Mraz dočekuje novu godinu u ringu kao i stručno lice koje se bukvalno bori za ljudska prava. Film se završava sutra ujutru, prigradski i gradski pokušavaju da nađu gdje su se parkirali. Da li će ovaj broj legendarnih glumaca uticati na ocenu? Hajde da vidimo, idemo na posljednji metar ove godine. Na originalni procenat nadodajemo se. Impresivna nagrada pošto su sve ovo postigli za 3 nedelje snimanja, dobru glumu i režiju, što nas dovodi do 70%. I to je to. 2 sata kvalitetnog TV programa je izašao na RTS Trojci 31. decembra 1994. godine. Srđan je pričao o još jednom novogodišnjem programu, ali nisam uspio da pronađem ništa više od toga. Srećna nova godina i vidimo se u sljedećoj epizodi. Hvala vam na gledanju. U sljedećoj epizodi Cinemetra gledat ćete drevno zlo pušteno na slobodu i samo jedan čovjek može da ga zaustavi. Ali šta se dešava kad taj čovjek izgubi? Izgleda da je ceo svijet u rukama tinejdžera. Sad ću da ti platim. Šeitanov vratnik je najprepoznatljiviji rad Stevana Filipovića i jedan od rijetkih horora na našim prostorima. Drevna knjiga u sebi ima šeitana koji je upravo pronašao novu žrtvu koja će ga osloboditi. Strava, užas i džomletu. Ti ko sam ja, bre? Pa ja sam džomla, bre, ja sam voždovac, bre. Zato u ponoć pogledajte užase turskog demona, pa zatim dođite na Cinemetar da zajedno vidimo Šeitanov vratnik. Naučno dokazano. 17. januar samo na Cinemetru.